nubwo endangamuntu ziriyo nizisibura hazoza kushanga ngo endangamuntu ebire part and parcel of our lives ahitkuba ntuzahona achoro kuza kutunga chona nuza kushanga mbakushaba kuza kushabira umwana umwanya mwishomero ID and like tyo hatshimwe nkwera atweho tuba twasigaza ki tureba abana running ashaba National Identification Registration Authority batandikirije huru kandi nbaza kuba n'ibijom byanga byanyu bituno baza no kwashanga offices zabo abo kubana benda ba renewing registration na national IDs obunde yabo kuyako yabirera mu enshobi obundi zina bakarahandika kubi ine process yo yarabe noraba ine kubo ine yabo kwerabe yabo zero ine kubo ine barha ya polisi so iwanko mu Uganda ntukushabangu oyejumbire omuhuru ejintumanya obururu buri muntu bwija nbaza kubantu betaga national ID ejo otakagire no mbururu ntumanya national IDs oba wazo mu banka any institution no buri yakubiraro obwate nabantu benda endangamuntu yawe mena abanyarwanda tutakabita mu politics twejumbire omuryeje process ayitugambira umunyamakuru witu Gideon Senyomo yashikira mu field okwe naza kuba naturetera ebikwatirine na process eji okuyatandika nichi iwe cyoshome kuba oyine iwe rukwenda kuhindura ubundi amazina umuntu rukwenda kuhindura location yawo buri umeibo kotiro n'organtungamo obwa hatato setorinjiro muri mbara izina spelling bakarahandika kubi noyenda konjera hizina ebibyona naza kuba nabitoretera kandi ari kutumanyisa ntukushabangwiwe no basa kutwegitaho aha social media platforms zitu TV West Nehinda aha Facebook at TV West UG ejo ni X platform yitu ningash X account yitu following hashtag turimuntu kose ya systemka kandi ntusema mwena habo kutamuka data kanyu ukashanga mwarebana na content yitu ekuteka aha YouTube mwene program echemuneje ndo misho twinire binji okusashaisha tu otakarugaho tutegereze Gideon Senyomo owayigita ahabanira okubasta kutongerayo okutoreka ahabiri kugenda misho ahabwe kitongore cyo ahabwe nshonga eza identity cards and of course na nebindi byona but majoring sakubantu bubuza aharyecho ntwara mu gishogu okukumanyisa okujya ngo turiyo mbwire obwa karuru sebonyabo ahunkwenda ngo betutu kin okoine kuba no yetwaza okuba karuraka kine bintu binje bikabiri involved uza kushanga ngo harumuna part sembi esikubasa kuhendera magaragawe zigagendine umurengo gumwe ningo gundi kandi kabentu enda karuru akihorere so ware hina hakubasa kuba nihiragura kabenisha bangu cerekare kwetantara ahabo kuba twena muherwizo abantu enda magara twendo kubaho twendo gumza muntu korera abana bitu na ani yanga rito kutwarira hamwe bwenu wabori inkoko karo umuntu yatandika kwiga yatandika kutamikira bigambo yatandika ati you come down you are coming down utwaze maguru make uko mwena mwaba fire amherwiza abantu bashanga hargamo warugendana mbesha abantu bariyo bitana karundi dereka shong twazom politics ezemana kasente so ishongeje nyenda ngo obase okuja outlininga ogicenge kandi ogito mu capital letters utakabaso gumano utambukaho yegendesereze omukaruraka gamba ebigambo ebishwijumirwe ebijejine osagaze amagara turukumanyo wanyize shahejo abahati mbatugwero mu muhanda batahiro mu maka nebindi kabenisha bangu twetware that is one echa kabiri yes tubisa echo kunywa nature sting yo wakubodiyo kwe obundi wimuka otine mani tokwe huraje no roino bunafu ino bugara ye gender ahaduka ekwirire hihi oyeshabire akokunywa akasting ejene energy drink teyine kabikona ahambiri kurekana na kwereza mani obasa kutambuza je emirimo yawe bituntu bahabura ngo bundi kwa kuri umukazi oyinenda akakokunywa no basa kubokesa sire then ko rumara kuzara okatandike hashinje ku mibiri zonka na basa kuteketunjira omaduka gona agetoriri ihanga kandi niko karamurika tutabuza mu program meji ya sisimka
Gideon Senyomo umunyamakuru witu Eshayona tuza kuba ntumwegitaho ari kuturambura ebukwatine na national IDs process yatandikire kugira ngo ba renewing kandi hati nemwe yabo kushanga ubundi woyine national ID yabura nkiba kiri kirungi wa reportinga aha police abo kanke mshango kwe kujana neba ho mwihanga noza kushanga ubundi oshanga bajibire bajikozesa buryo butashyikire kandi hati police neja nerundiwe so nituntuwe nanjiriza ngo bundi national ID okirewe nk'ikintu cy'amani ogezeho kucukuma kugira ngo ubundi kitakakuburaho kandi nyensya kikabasa kukuretera ebizibu Umunyarwanda bona ariyo kwe ntukwe hananjiriza ngo the process etakakorabaho abo kwatina horaze otine national ID nojetaga nekintu cy'amani mbwene rebeka ngu wajitunga abo kwatina twaza kureba na no mashomero wa hati no shangana nabana binelana za identification number so yonko muzire nicurunji obojine kana n'umwana ukora yashyize imyaka yo kugira ngo nabasa kutunga national ID jezaho omuyambe omu process ejo nawe abase kujitunga program HD6 SIM card twinire binji mpapura z'amakuru babuze umushaho tuza kubantureza abajenyi bakwanjure turabentu gambaho mbaye n'utakaturgaho gumiza munoreba TV West kandi ogaricho twegiteho a social media platforms zitu Facebook YouTube hamwe na X ntubaturuho atakafera program cyamuna n'ibindi binji ebirimo n'byija tutegerize Gideon Senyomo nanchiriyo ninganira ahashonge swinde kuba ntongera mutwana kirenkaka inshonga yo garza abana bita yishomere kiri inkuru mnonga tinkumanya yo muzire woriya harici abonje takugenda n'umwana ogo kamutwara yishomera ka sente no bukatakarebekero kagambana nabakora bishomero umwana akaba nashoma mino while then sente akaba nozironda nozireta ako kacha ko ino hotaka kagaya nakagire kikabasa kuyamba hishomero mukutandika tamweji kandi nyina masikongu still school fees no ija kugishashura yona owo mwana yazayo obati yazayo atebye bire byamaromuka ngwiyo tinda abo kugira ngo toyine cyo wagezereho hati na ija kubicompensating wata yaba atagireyo abo kuba esente zebire byatashomere still noza kuzishashura so cyo bwaga bwagireyo deno gumo mukanoro ndaka sente no yiya hati chikoreje shaha umwana mujweke umutwara yishomero ugambe n'abakuru nabembera mbajimanya as you also kuyiya umwana kahindaragira yishomero then abazire mwongere mutwana bwatamweji okugira ngo natamuye cyanda turiyo ntikigamba ho munonga abo kuba mutwire mutarukufayo abana boma barwaraguzubwa ubutaka bukuka abana fayo munongo kumano bakomero twizi kugira ngo umwana yahura yagirireho agume nanywa hatwistwotu ninga kajuisi nkaka okugira ngo abeje kandi abazire mugaruke mwishwe kumanya ngo abana babine kwambarisa bwaje abo kuba umwana yatakuzire jo mbwonko ncanje manyisa no kushomana kwe kwija kumuteganisa umwana umwete kidoma umwete kifire umwete mpuje kumbe you are the root cause yenshonga eje yariyo narabamo abana mbate hamani abazire tukirira hare nabana twabasigira abakozo muka twabasigira aba boda bakwatwara twabasigira abashomeza yishomero kandi mwe bine kubana babihomuka okuhendera babireje bwen hatiyo nko muzire wotazane de party yawe abandi bakazane yabo still hina kuba hatijura eje nshonga mu giteka tekeho ba mama ba tata kandi ntekateka ngo muziro mushija abantu basa kuba nosigara mukaza akacera giye gukora hati kandi bani wazana patejo you are still a parent no bworo ryo mushija ukatekateka no umukazi wayine kuba nakora biriya niwo mushija wasigara muka nakweshengereza ugo mwana no wawe neija kureberero kuzire naija kwereze ka yawe kitimsa yahisa kugire kiyaba don't just sit down and watch things just go wrong umwana yumuka obeni wamufaho omutwara yishomero okore cyo shibekwa no kora nko muzire nyenja kare ni warajugwa bamunyocha riteri njya ko bantari bene generation ngeyine kwa notekatekaho tutegerize Gideon Senyomo naza kubana twegitaho obo tukureba process yo ku renewing national IDs okwera mu negenda omisho nempamya bakiro myanya tariye mwenemwe bitu no bakota batonjero myanya yawe no basa kugenda au offices zabo umucanga cyawe orebeke ngu eje process ti yakusiga
kandi babahiro bwire mwene mureke tubukoze se kandi tutakaza ko misho kashanga kandi batamuna penalty yo kugira ngo bunda bacererere tushoshora ka center kana naka nibaza ko barambura process obwa hatel free okwiha hu kaba bo kushanga ubundi bari muntu baza kukoze sensia ninga anyone baza ko bashobora officials kurga umunira nibaza kubana batwegitaho ubwo bine Gideon Senyumo bakuturambura ahari ejo project okwera mu negendo misho kandi ni ngomya Uganda eceshomerire kuboyine nengashiri requirements ezosheme kuba oyine omu process eji Gideon Senyumo naza kubana atwegitaho eshayona wahate tumanya ngo ubunda side za kakobokwe eshayona naza kubana atwegitaho ari kutushobora aba Swift Initiatives Limited abana bakore myoreko mu Uganda yona mahango mnonga nahabwecho nabakwereza mu gishogu okwija kubegitaho aho mu rembo rwambarra je ko ari mu cyayikaceka utandika nebiro 2026 Gideon twahirwa twakureba ngwento antushaba ngo standitsire honke zanshemereza bere bitokwe ebya deste ebya ID. Good morning, amazina Senyumo Gideon ko kwagamba turi nkahi turi offices za NERA nkahi omulkachika omulimbara City North constituency enshonga teto mwanya oguno maye kutanikanizo ari anyumwe bazyo nerizoba enshonga yo kanditsa endanga munda munonga ari yawo abatazini n'abazini kokeza rake kwaho bari omukire ko kandika endanga muto omwanya ogutwakera ko kutwakera konka okurja mwanya abantu banonja kwije mwanya ogu omurumo guriyo arengo rwa parishes zetemeruka na arengo rwa district na abine cities ahari officer NRM abachyo mwanya ogu abakucha kwije mwanya ogu nabo abine queries naraba kweto mutasho ngasari zimwe na zimwe arengo rwa parishes no bakandisa omwanya ogu tukatunje wanira yakiri mwanya konkanye ndatugane n'abantu babiri bashatu bonje kutugambira akasheshe bakashanga batakani bonje kutuganira okurga akasheshe ebintu bire bita no kutugambira tu live TV West no kutugambira amazina gawe kandi yo cyakuruta umwanya ogu nicyo ki nyowe cyane to umwanya ogu nija kugaranda nga muntu yanje busya ati nicyo cyane tampa kandi nanga umwanya murungi nareba guruje nibirungi mazima ndeba muri mutebekanisa je ahitaje niyo nshonga yabacera ku ndeta warganka yo shanje buremezi kina munonge nanga muntu endanga muntu natakarebere buremezi bwayo abo ko bururwa RC1 tukutire kurungi kandi mbwena ahapa hananirga kacika RC1 ije kwemberwa Edison kecho weja ngo ukoreshe nije ngo ngaro ndanga ndi muntu busya ndanga muntu yawe ne hori yari ne ibiro banzo shumure neho ibiro bina byo kwa munana 2025 ebyo nebigamba amazina gawe Muchunguzi Ronald ebyo nebigamba ya Muchunguzi Ronald enshonga no garra busya endanga muntu kandi ngo nduje mugambe aje kutugamba tuje mukireka ko garra busya endanga muntu ari abo abazina abatazina nabo bari no bihanditsa mze to live TV West njetse no tugambira na munongo yo muri wa TV iwo cyakurita umwanya ugunje amazina ni banyeta Kampurira Moses ni ndugabo hweju kandi nyizire nyumwaza konka endanga muntu yanje kabura bwenu mbire nyizire kuja ngunjigareho kandi kunikana shanga process iri mpango honko kumbire ntakukiteka teka bwenu ndiro mu njirarire konka bwenu jesha namaze ka office kandi bangira ngo ndindeho abakama bariho nibija deni bangarireho bampechi popula cyo kutwara mu MTN bangarireho nese muzangize zibire zubuzire konka otherwise process teri kubi akwa nahandi ho nanindeba abantu bona barurede garre hendanga muntu zabo abamwe zabuzire na nabandi ezwireho na munongo gumure wa TV West ari na treba nawe abuzire ndanga muntu bazo mushore process eniha urabiro mbiye kumpikira aha bangira ngo nibetaga nzo mu banka commercial bank yonerho banking shiringiye mitwaro 5 n'enkumisha na Rwanda akwambire nyine cye 5 cyanje n'enkumibiri bangarure cyacu 10 umustan biki kandi kumazire kumpikireho nashanga nyikwetaga kuza mu internet cafe kwiyayo ekipapuro cya URA cyo kunyikiza ku accessinga aho ngwasa ku banking sente nazayo naco nakikora so ibintu byona ndebire bitari kubi oyiro kugira ngo ubwire bubire bunkwasire nyizire cerereze nteka tekere ngo exercise neza twara ubwire buke konga nashangira impango nyine ndirawe n'ekipapuro cya police yo nikikoresha ekipapuro cya police eki ati munza kukigarirayo
bamaze kuya information ine kwetagwa dine bampe confirmation leta yo kutwara mu MTN center okungaruraho indangamuntu yanje nankani line yanje yesimu akobanje ngo kuzagarraho indangamuntu yabuze kandi ogondagarro nkesimu no yetaga kuba ya prangire indangamuntu busya bweno banya prangire busya bantere bishani kandi ntekateka ngo this time baza kuntira mu address yanje ahingurwa kuba indangamuntu yanje twiremu address yakegegwa konka mwene kumpikira hana arabambuza address yiwitu kandi buhwejo so ntekateka ngo this time indangamuntu yanje neza kushora iryo witomuka enshonga n'indangamuntu ejo process abakitwambuza ngo ayonje kugishoboraho na mnongi wariyokwa arakutekateka indangamuntu kine chance yakuboraho iki cyumanyisa ibyo nanoza kuberabamo kantunge sister tuwasa kutambura mukache utakufayo tunge sister nawe nje kutugambera we akashesha akakambushanga kata kanda neke cyamreto mwanyogu sister no kutugambera amazina gawe na nakasheshe wakashangota amazina gaje mbanyita amumpire Charlotte nindigo muri Kashari South akashesha aka nizira yesterday kuronde ndangamuntu nkanta ke hande kisaga nashikaha bampe papura nabyuza bagira ngo uza kuronda chairman ndonde diso na diso dene ngarkaha bampereze kipapura kindi nyuzi bampe n'inamba yanje ningezo gambira batake handikise murafuke muje mwe handikise mutunge ndangamuntu sanyu challenges orabiremo umbremezi cyabwaci watamamane echamani ko kuza kuronda umurumo bwire bwa hati babanza bakushaba indangamuntu ko kubota jine to kubasa kufuna murumo nje kigerezo kunyamba nkagezo kuronda indangamuntu nje leta nakankakera kagaruka ebyo nebigambo byabantu bitashanga umwanyogo wotine ndangamuntu hariho ibintu oburemezo bwo rukushanga butari muna bumwe umwanyogo turinkayi turukachikanye nja kwisi yo muri wa TV West a offices zanera ezinzo offices enkuru ahi ebikwato bitari muna bimwe bikuruga bikaza ameruko kwenho hareba abakuhandika ezbinangamuto twantugambe kitongo cyanera ekirya hansi ya Ministry of Internal Affairs ejeri kwebera minister Kayindo Tafire kitongore kinishoganisa nebindi bitongore na mnonga nka police twazo mu security kangambe security ministries na mnonga hapo kanditse nangamuntu no matter agenda obuhereza bona na mnongo bwa government okuza kubutunga oshimo kuba oine ekikwato ekiri kugambaho ekyo abwa Uganda bwa hatiya n'indangamuntu okugira anira abantu miliyoni 14 nubo bayitwaza kwiko mwaka ogwaza kwa omwaka 2025 abo ID zanu zikuba zahwiro twaza kwijuka tiyo ntwerera karuro ke 2026 ekijimanyisa ngo obuhereza bwa n'indangamuntu bashimwe kuba bwashorongireje obone kitongo cya Electoral Commission ekikuza kumaniteza obururu akwa byona bine kunwanza information ejo kumanyangu yabalsenyo mu Gideon na Torambara hati atwamshanga buhwejo nuwo munuwe narogo nondijo enshonga zikwa n'indangamuntu kangaro mu studio program ya simke jeno misho obo tukonja kurebuza ubwo murumo go kandika indangamuntu umurumo no gukumara amezi mukaga ebi nabyo nibikuru taka kusibira nabyo kambi gambe bikurebye umurumo go kandika indangamuntu no gukumara amezi mukaga okugira akitongore cyanera umurumo go baheza kandika wabo unagira indangamuntu yawe no kumanoshashira emitwaro 20 kuba yahizo kandika banyuma amezi mukaga okenda senyumo Gideon wija wenda konja izine rindi senyumo Gideon Levi no kumanoshashira ikindi cya mitwaro 20 echo wabo ryaho sabite mweka hinduko kaja konka Gideon ati nakuro myaka kanje necendeza ho ngaro mu kitonge cyanira nabo bacenjeza myaka no konja kandi oshashira ndize mitwaro 20 ekinji mayisangu iwe omuri wa TV West wanoza kanditsa indangamuntu wetekatekeje omanye cyenyi ntwaza kandika akwa akiraka okandiko kona waba nenda kucendeza myaka yawe umbwiro bukiri free wanoenda kongeraho kiri free wanoenda kukindra allocation yawe tuje nkati orimbara konkati anoenda kuyahandisa kuzabushenyi kiri free omyanya ejiyona na mnonga arengura parishes barga parishes umurumo gunbaza kugara a district na cities okureba ngo umurumo gwanje kushoronzi yaje enshonga n'indangamuntu akubantu manya umbere utarwa hari hinaba mwe zahwireho haraho ezitakahwireho hari sitekateka kwawo okonja kwise indangamuntezi bagira ngo nibahandika abana umwana wazaro nibasa kumuhandika ubwo natunga nini namba konkawe bwano kwise myaka 17 nakonja kutunga
endangamuntu ako emyaka ejo nibatekateka nk'omwana ogu naaba atakashaziremu agukutunga endangamuntu nekora ebintu binamuranga cyari kumuhereza. That means omwana yata agati emyaka ejo atakatiise emyaka 18 naba atakweshariramu okugira ngo n'amateeka gihanga Uganda constitution kuko ero kugireti abakiraka haina kubasa kwebuza endangamuntu abwaki ombwiro bwe zikwireho zicyakora ego zicyakora. Government ya Uganda echeka kito mu gazette yagira ngo bajongeramo omwaka gumwe ogwo mwaka gumwe nugukonja kwera process age obere kungumizamu kwa okureba ngo endangamuntu eje hwireho necyongera kutunga obuhereza omu marwariro omu ministries omu security n'ebindi nkebyo abakiri n'ebindi nkebyo kangarire omu studio Jemima na Charity bagumize mu program ya simu kanasiga Senyumo Gideon aho murembo Rambara. Babare mnonga Gideon Senyomo munywano witu ekintu kitire, we are proud of you. Webaro kutusyaho ebikwate n'endangamuntu kandi wabishumyaje ekintu ahari kitahi cyaco aine kushashura cyakuba cyamubireho arikwenda kongera hizina ecyayine kukora nebindi. So nituhiga iwo munya Uganda this time around basa kwekwatira mu mpangare wagireba yakushobora je nkuza kushaba karumo kuza kukatunga nabandi bashabe endangamuntu. So basa kushanga omuntu yatunga murimo gwashime kuba notunga abo kucyango washango tine ndangamuntu. So kuba employed just for purposes of not having an ID really mbuza kwa buriyo buragajavu bwawe. So kwenda kwihawe eco girukanga ogende otunje endangamuntu abineze kwenda kwaho noza zikine hakire konkoma nyengu eshayo na neho ukando ine kwano kwataga nabariya abagezirensia. So tamutwani twawe kandi ntukushaba obundo wakwenda kuba nayenda kumanya bikuchiraho nubasa kushikira offices za NIRA omuchanga chawe ninga shi ogende na website yabo ibintu bakabyangusya hati genda website orebe bunde kizibe cyoyine nabari abantu abakubasa kushobora bitu ntukiga ngo umunyarwanda weno sheme kuba oyinendaga muntu kandi je process ne kukwataho program ya sisimka echere mune gendo misho tuchikwenire binji konkobwa hati katuze omburango etuzomuka humuro kacento zo kontugarikana impapura z'amakuru New Vision ubukede byakiraha mutagarga TV West. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a table of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners. uri mukuru w'ishomero rya seniya ningo y'ishomero noyenda kwejumbira omumpaka sokurinde by'ubuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hanga hwe byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kukwata kurinde by'ubuhangwa na theme conserving the environment for better generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo na migutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje omukuhangahangaho bigija kwihangurira enomero ivuga okwegita umpakisi tuchira offices zit umurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 byo kweza kwa mukaga. TV West nehinda
ebyinzo mu mpapura z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School pre-primary and primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi. Program ne asisimuka tichirimu tugendo misho webariwe achirinitwe nkoko nanabagambire akanakire kempapura z'amakuru rupapura New Vision hamwe na Bukede twabitungire on studio zitu katereba ebija on New Vision. New Vision yerizoba amutwene baja new diabetes type in Uganda yesebinte kwatirine na nendwara ya shukari nibajambo scientists reveal causes ebukoreta egendwara nibaja prevalence obwa hati ejeji typensia ya shukari neingana chombantu kandi no twakubasa kumanaginga age condition ninjira twena nichitwataho ebinte bukwatine namagara nebitwataho apeji ya mshanju New Vision yabukoretera ketunjoro papuro ruho base kumanya gendwara nice chikugireta ubundi taba mwawe bine shukari still baramuntu batabura cyo kutwa kubasa kujimanaginga ubundi tubure kutunga agency yizire babukoretera nibaja good package awaits retiring UPDF generals mbaba ba generals baramuntu ba retiring head package enunji even muntu bagamba eri muci New Vision yabukoretera. First Lady encourages church elders and deacons to be courageous. Erebe byagambire kanahabgambire. Government suspends new admission rules for health institutes. Arebe ndende bitambara TikTok ebinte bukwatine na ubundi ababana abako bari mu mashomero aga health institutes ningashiza nursing schools go kuzeta na university ningashi institutions ezikwegesa ebyo bushaho mbibi babireta ni baramuntu bagamba arichi ni vision erimune bukushobora baramuntu wekwereka ba generals baramuntu baza kuritaringa babireta enshongezi kwatirine na shukari new form of diabetes discovered emani nkwe hanenjerizi woriokwe oino kubano jendo miraro kora full body check up obundo tajatinyo tinkarara gashukari banamuntu wajambine seyizire deba yono yehurota symptoms eneziha nice chikubireta obwa hatine ingana chi no basa kwirindota New Vision yabukoretera ebinte bukwatire na NRM polls obururo butubeturumu kandi bucurumu bugendo misho New Vision ndeba yagumizamu nebireta reba nibajango munde primary zaro kuzira teganse ekibina cha NRM bakujana haza kuba mu internal conflicts nyingi Nkebe byona babireta. Then Katanga case omushango gwa Katanga guchirimu gugendo mission New Vision nekira goreta mwani babe na followinga kandi na hato takafera ekibara muntu bagamba ho nibaja defense pins witness over Rutoro translations imababe na followinga nimuza kucichenga babireta. Then twina muna mwarimu ahana babana bakwereka ebukwatene nabyo bwegese na namashomero gitu no success cards gifts for candidates ntuchumanya government ejo ya jangwe mayo ebya prom manyenyonyi manya za benzi manya za TX ebiyo kurete muri biri mu sente mu mashomero government ebyanjire mano bwa hati ndeba amashomero okugaza kora kandi no kubasa kuwishinga success umwana wawe otahenzire eriteka mbibi babireta buri rakashatu otakafera kutunga ka Toto magazine nekabaka rumu ndeba abantu baja UK learners visit Uganda twagamba chite cyo kublendinga cultures bari n'abajungu itwe Africans tumuntu twaza ebyo bwegese mbibi babukoretera na bachichoza baramuntu baba trend aha new curriculum baramuntu babireta neza kuyambeta abana bitu nibongera kushobora kandi nibajango bundi abashomesa bareta honkezi initiatives ningashi bata honkenchi ko zo kushangana baza kubegeza aha new curriculum mwejumbiremo at least mugende nana omutindo chemistry bajireta study materials otakazi feranga mbechindeke chi New Vision ine binji
Then it was sports nibajira. Uganda will be based in Berlin, Bochum, Mannheim and Essen. Nibaja Germany is costly. Na this year's World University Games in Germany. Babireta. We will never walk alone. Geneva. A Liverpool Football Club bafans reba okuba muno ba celebrating bwanyuma yo kwikobuhanguzi mu Uganda ba celebrating je bata amakuru menji National Volleyball League bajereta East Africa Crown inspires KU to dedicate more resources in sports. Yes, ekinte chikwatene nebyemzano aba sportsmen ningashe sportswomen baja mu government yongere maka sente abo kwanika kibura barashirinje kumibiri zonka bantome no basakwetunjira urupapuro mu maduka gona agetoreri hanga ushume utambuze hizo bakatwe bijo mu papura orabukede tukuza mu papura orwabukede nutsima aba Green Top Schools mwe bari mnongo kubasa kwakira abana bitwa batombuteka ni wana ndo wabo base kutebeka na judge rumsinje muronji gwa primary na pre-primary mutware omu Green Top Schools aba nabashangwa umurumaya aharuguto rwa Masaka Kampala ahaho muri Nanziga kandi umwana bamushomese byo bwonko tubarukoma aho bamukununtikirira bamutombye ubuhinji no burisa wahike bineza famu binego ko binebi bino kandi abana nuba kwamba bereberera umwana naraga yoroda ine skills zo by'ubuhinji no burisa kandi bagaruka bakwata habi bichoncho by'abana aharumwe bya sports ingashe by'emizano aharumwe bya music dance and drama umwana argayo side na side hona tyarze abasa kuba umwana atakubasa kuburwo murimo omwihangeri kandi umwana wamukuza aje wamukuzo muri gihe byahakutandukana omisho mbija muyamba mununga ebyo kuryamba batekatekeraje umwana yine kuryaje kandi uko bari kukikora kandi no process mbashara mbaronda abashomesa bari international tabakoma wa bo kwihaha hife na narugura mbareta abine kwamba shongora jabana bitu and na environment nunji very 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 green ahabo kujangu bine miti nebinde betorire umwana wo kwisiyo mwisyo murunji tukabasa kurwanisa endwari za kwasa kwanzi barumba umuringo gona umwana mutwaro kwe esimu zabo zose koporere kurunji aha screen yawe ija kuba notungaje aba Green Top Schools ahabwa pre-primary hamwe na primary twine ekibarukweta ningashe kibesere Acacia Festival Nachamani mnonga ahabo kuba harimo abeshongozi ba mani mnonga harimo MCs harimo DJs ekirecho ncisha kunura mnonga ekebiro mushanju okwezi kwito kwa mukaga that is next weekend kugira ngo tugumentu ronda nitahitwarira ka sente kitu nanyira kukigamba ho kare no kora sente rero kumotarireho utashemerirweho oformizare ngweno ahabwenki utarukufayo okabasa kurya ka sente kawe orukurabera omukivure cye chamani echa Acacia Festival sakwa chine empangare yitu Vinka yani jakwa hariyo Rage hariyo T-Paul hariyo Truth 256 hariyo Posha Uganda owakweshongorire amashaza then twine Kata Vibes and Low Wine bona mbako abariyo kwe batekami twine Yorithan MC abona ba MCs manyabamana hata twine mucweke cyabakore byafayo twine Yobeuga MC twine Muhoze twine Munati J twine Kacheche twine Banks abo bona bari omu Acacia Festival ebire byo kwezi umushanju akwezi kwitu abana binamazina bambagasyora nkahi nyiza kushome binda abasi ahari Acacia Acacia Festival kandi na ejo no shangwa haruguto rwa wa chikamera aha Green Park ati kwatorwa ruguto rware bazacamugora ninoja kuraka kwayikaninga ho misho kace wanonda okutahamu ordinary no mutwaro gumwe VIP ne mitware 3 tebo hare mtwara 50 na ne ya miliyoni 1 it is up to you choosing a category yo kwenda kugwamo hato kashango ryo mu ntebe eje kubeganga mije erhona no bwo kunyobure bunko ndeba numugora za mitwara 35 nkaga abanyemwe ne mirro nke na nebindi then wanda ku reserving tebo yawe
teresi mweje bambe abo kuba ntija kutwera okumanya aho ine kuba no shitama noto mushanje 5 nkaga na mwenda anana munana ashatu na mwenda ejo ni Airtel abamwe mukunda okutera yere ya MTN noto mushanje munana mukaga nshanju abirna mukaga nkaga ni 5 tera hati foma kosia okwen hotora tfaba kurre this weekend ahabwe nshonga zo kushemererwaho bashanje yokwe aba day to day nabajangu nabo takashemba nacho tunge bintu byo munju tunge bintu byona byone byo kwenda urukurabira umusupermarket ya day to day branch itugambaho this time round nayo mukijungu wabo rya harugutonyi gendwa urwa Masaka Kampala wahikahar aji promoter hata mkono gwa buryo banho watembera no kutembaho kache like 500 meters noja kwa norebe chapa cha Bikira Maria hato sebera kori mutyo tamisho gawe noja kwa noreba supermarket ya day to day taha mugure chona ico rukwenda ico quality kandi akasente karinganire bajangu aguro mbwinji na nomba hango babukutwarira babukushizaho ruko byenda ataka transport aho manyakaro then wano ndakutunge birukogaho akwanyondi umtime no teresi mweji no tumushanje no tumukaga not mukage ndijo not ibiri noja kwa no gambana naba day to day supermarket katshimo mu papura rwito rwo rime Ruganda orwa Bukede no rugamba ki akaruru 2026 nope eyise abagara kadi kubifobyo na muze mwakire bwa kadi bwanyu kibina ne cyanyu mureke kuturekerera tukaturemerera mugende mukitere nko kumwine kubana mukitera nimwe mukomanya ahimwine kubana mukigarza then bayisa abagare bifo byababaka mu NRM turyombya karuru then aba DP bakiride mbarara kwetereza etininjane ni side ya Nobert Mawo nibeja kwa barukunuya kurunje munonga barukunuya okubasa konjera kwetereza ground edge ya mbarara then abakugu bakubye tocho mu kibina champuga ekipya na wise ne kibina want to know what happens with it so biryaha byona tinkwa ndoze kwefuza tindagira mu kibina kitinda chenjera ndwe actually Bukede ryaha ukubasa kwereza gona garuko bikwataho orupapura no rwashiringira kumizonka then buza kamisona URA yekora kubyo kunganya fees za masomero when did that start it's been there okay hatwa kubata kubijua ngo kunta kubijua hati no kolesera urupapuro rwa Bukede oyetegereza what goes right what goes wrong where and to who biryaha byona urupapura no rwa Bukede Putin bajanti Ukraine yegezeza kunyonyi naita kurugwanyu bashamu Ruganda rw'abakaroro shoma yorebe okuzobujja density ebintu 10 byo lino kumanya emwe twatwakurabiremu but for more information I refer you to this book and the paper of today oja kwa nomoko biri kugenda narukora amakaroro cheka bire narified narukora sinzi the maker na wababagizi abawagizi be obubaka no bacwamu gayo bochtiyo bogenzire shoma horebe noja kwa nomanya okobero kugenda bajango Museveni asasurida abasiramu 10 okugende Mecca okukola hijja we thank you our dear president okusupportinga abantu nkaba na mnonga orukurabira omumadini okubasa okuretaho okuba hamwe byona byo mu rupapuro time ya hikaika no shangwe mwibya kuncheza amani okay nyendangu orebe ogo kwa kugita muhendo ningash adding itwa kweta value addition juice kwa kushitira ebyo buruna nabigambeho bintugwize government elected obutare enkola ya katare loan okubakulakulanya wano korom katare orikwenda kugiraho akasente ko kubasa kongera business yawe hata ba research bakweta katare loan
bashinja shamayo warabasa kasenta kano kiyenora wakora kandi ntubasa kwehara binje ngenu hati orugambo rw'akabareta semboga akikubye nga mugomvu indeed abira tarukurebeka nko inamani konkagumize mu yakitera Kenzo tabukidda abatiti byabayimbya bebweru ajya mitimbagano warebayo roko ariyo natongana when actually you can do it ourselves here then twantendere urupapuro na nebye muzano mbajante bepikila Uganda Cup tulina okuwangula yechikopo season eno. This is KCCA talking obutiko bwe bukona toronda bijanjaro obutiko bwe bukona toronda bijanjaro Vipers na yermune na yibashija mu Uganda ni hano Betis yesize Anthony okumega Chelsea ezo nazo empakano basa okuzichenga oketegereza okubyemerire akaha muheru akunta kwendoferwe ono yalaze police bwe baba abasubuzi mu Kampala mbwene hatiyo mushubuzi we ariyo muri Kampala narundi wena nyina ngo yirukanjiro rupapurori orebe ebyo ine kwetantara abo kwabantu aba bategerize bye bakora okubaba webirinyo nebya no rwashiringi rukumi kandi warebeka ruti rwakasheshe kerizo program ya sisimuka echirumune jendo misho konko bwa hati ninjira katuzo mukamumuro kachen tuza kwantu garuka twino mujenyi tuza kwantu kubanjura echiturabe ntugambaho mutakariga TV West ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi Tulebuka ngu twayirinda tuteje hepatitis umiringo emwe eyitwareba ahiye kurabira no mu body fluids ninga omizigo mbiri kuruga muntu kubagizarata kubagirwire so ntubasa kwerinda one wachebeza yes kugenda wachebeza waza umubiri waro bakuchebera bashange hepatitis utagine hati bagumezamu bakuimmunizing ninga bakujemesa hati bakimara kujemesa kibankimanyisa ngo noburo bwa no muntu gwagine tekabasa kugireta tekabasa kukwata abo kuba umubiri gwawe wina abasirikare abakurinda kugira ngo uwo burire butakagira butakakwata. So the only way is getting immunized, otherwise kwata umungano n'cyabutosha. Of course tukavugana mu takafutege ingano kumenya ngo kutukora ubutosha umuntu kabura kumura musi ntotegwa kumura musiya umugwe no mu kifuba obumanyiso bwo kugira ngo ninga koreka ngo umuntu ayine hepatitis iyo wenka no basa kucumanyota. One ninge cyo kubanza no shanga ngo omunda yawe no wine mo kushasha na muno side eje ya no wine mu that discomfort ningo butahurira kurungi omusaidi atinde buvumure orukurana muka pain ahabo kuzimba ko kino ko kuriyo kugira kuta okuriyo kuba habwe ndwara yeje hepatitis
ako ngo twagamba twagira ngo hepatitis no kuzimba kwaki ko kine so ati tubanchoreka ngo busasowe nukoreka ngo kine cyongezaho kugira ata kuzimba hate kindi ushanga appetite yawe yagireta yakendera because ekinecho hine okuchukwatagana na digestion ninga okutwanya kuzubwa kwaki kwemere so nje kimanyisa ngo buzimba bubona kuba buryo munda na muno bwa hepatitis nubo leta appetite yawe yagireta yakendera so shango takwenda kurya ekimere bakitekaho uraya kunukira kubi then ekindi oshanga ngo obumwe omuntu natanaka umutatanaka ufutana kuko umuntu basa kutekateka ngo arsas ngo kushanga zitari na arsas uzomwe umwirwa rumwe bagira ngo arsas ngo batakibire hepatitis oshanga hepatitis kuri yo negereta iyo ne yongera iyo ne yongera then ikindi oshanga ngo oine general body weakness ninga kuramagara gona gagizire gata gaba weak gatarumarunji ahabo kugira ngo arumwe buzimba umubiri oburano bugira buta nubaho then oshango mwe nkaba kwereba umumera umukasheshe mwana mwimuka nureba misho gahinduka gabayero ninga wabuyine mutayoja tukungashika nindambis amisho gariyo ngahinduka ngaba yero ingaba yero abo kuba ekekine nkiba nchoreka ngo kine kiriyo nchukura munonga kiriyo nchirwana kana n'ikindi kiriyo okufa kwacho nchoreka ngo chikwihamborofa hatongo burufa bwachumuretinga nkahi omubiri na n'umushagama hati oshanga ejo kare ya chenju eshime kubanisho horra omukari mwagirebera nkahi omisho shanga misho gumuntu gatandika kugira gatandika kuba yero hagati ya timu Rich bya Mukama Richard Rurangwa hamwe n'abakozi ba Radio West Vision Group turi kwetebekanisa kiniro mirakongere wabura ni cheto nagwecho ababuswere ryamiyonga kigaga karamurani wibogo ihoho kitojo binyuga nyarubare kamomo ngugo na bituntu mutafero mpirogo kasememe arwa katanu ebiri byo kwezi uko kwa katanu ombere kwije juba no wakwa abekibina kwakwara okumuntu bakazanyije bakambira kutindim boroku ito bekibina cyo mbashe bitwaro mukaga cyena ko eje baraka byakurgamu bas ahantu waka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiye uwaruhanga wamubugana nkahemanya kora uraganda gamara ubisani umva bashaho bari milonga
TV West nehinda we bariwe haciri nitwe ukurwo butatanuka shahemwe kandi tucira umuntu gendo misho oxia shaisha tomeneza wawe ocineje mimaye bare kandi umukira katwatungo mugisha okutaya isa abantu abakurgaho muri sinjiro obwebembire woman MP wabo Honorable Claire Mugumya hamwe na Nondijo arukurgaho mu kitongore cha Save Tree Energies kandi wari mu shogu mweyanjure ombwijire kutandikaniwe Honorable we bari munonga shamimu kandi kubasa kutwakira hambeho za TV West amazina ganje kuko babagambira ndi Claire Mugumya konko muri sinjiro wakira kunyeto wa Miss Maronji then ninye member wa parliament omukikazi uri kujetera sinjiro district omwishenjero ryihangere nashemererwa kubaha omukashesho right twakwakira kandi nyabo amazina ganje ninye na Kaima Masi okurgo Save Tree Energy Limited mwebare munonga chaza ntwebazana munonga Honorable kureba ngu iyakunda munonga abantu beye na munonga bacara all right aho nonja ituratandikire Honorable tayiriko muri sinjo keri last Friday tukatwe n'umupira hagati yitwe ya TV West na Radio West hamana n'abayisinjiro mukatwiba tumaratitire tukabasinga speech yawe okagamba aha mukoro ogwabacara yesu ntumanya Women's Day obunde kahwaho but turebe na districts enyinji zirimo celebrating ogwahati kandi mpamya na nayisinjiro muza ku celebrating tukushabo utugambira hantekateka yanyu echikwatine na Women's Day bane munonga shamimo gundi murundi kandi abakureba TV West bona nabakira nabashemererwa mwe bari kureba TV West so nko kushamimo yagamba urwa katano ruhuyire tukatwine mikoro tukatwine ubururu mu districts zone za Uganda ubururu bwaburiho twagira ubururu kutwaboheza twagira no muzano bw'umukago hagati ya bebembezi ba Sinjiro district kandi hamwe na TV West Radio Mbeno Vision Group umuzano gukabonera kurunzi munonga abanyisinjiro twabasinga twabatera goli shata hari ibiri kumkana bo mukandi mukimanyi sinjiro no mwanya gusinjira mumanya kamutaka basa kutsinga so mbeno mu ryeco ebiro munana byo kwa kashatu buri mwaka ensi yona irakuze kiro cy'abakazi irakuze kiro cy'abakazi konka kandi hati twaheza kukikuza aharurengo rwihanga ryona districts zindi nizikirizibwa ukurundi izoberi babasa ukubasa kukuze kirecho mene to muri sinjiro tukatorana nyencha kare ebirabiri na mwenda byo kwa katano ukubasa kukuza ekiro kikuru cy'abakazi mu district yona mbena ho ndi kugambira nico cyandeta akasheshaka ukugambira abantu isinjiro district turi kuza kukuza ekiro cy'abakazi nyencha kare urwakana ebirabiri na mwenda byo kwa katano 2025 kandi to yabanyisinjiro tutunjira umugisha gw'amani twagira umugeni mukuru w'izoberi araza kuba ari West Nisa Janet Kataha Museveni umucyara wa president atugambire kwa kuza kwija kuba nitwe umukijaguze cyompa mbona ndundi kwetera abanyisinjiro bije mwona twena tubeho tubase kwakira umucyara wa president kandi tujaguze ekiro kikuru cy'abakazi Honorable entekatekeriye taizo baryanyencha kare uko kujaguza nukuza kuba kuri inkahi tugambire je umuntu hati tuza kutanuka shazinga okujaguza okwe turi kutebekanisa munonga mbene hati twayika climax yo kutebekanisa kandi umukoro guraza kuba hambuga nkuru za district ya Isinjiro aho niho tutebekanise mene twatangiye kutereza umwanya kutebekanisa umukoro guraza kutandika shaha inaza kashesha konko muri ngo nugugu mwogo umungeri yo kutebekanisa nyewe memba wa parliament omucyara katwara ubujunanizibwa ubwo kugira ngo mwe no mugeni mukuru guyizire atakagarukira yaho agire kuyatwatiraho ahanshonga yo kuyamba abakazi umungeri yo kubakwatiraho mu kubasa kuteka kandi bakatekesa gas otakajiro kwe na nyenda nkubuze ubundi kutwanta celebrating a Women's Day twanta celebrating achievements abacara bitu ningashiba mama bitu eziba kwa bakozire ato muri sinjiro nikizibuci eco kureba ecabacare kibakufesinga ningashe zibe bacira umuntu barabamu ebyo kujote bitusheme ku bantu bukora bitu nkabebembezi
so abacara uko mwihanga ryona of course tugire kizibu cyo kugira ngo maybe emirunde menji ubundi ntekateka yitu ninge mikorere yitu nekira kunyigirizibwa ushango ubwire bwinja abacara batatuhereze imigisha mingi yo gukora ibintu kandi ecyo neco buhangwa tico buhangwa nanga neco butura ukurugiro kuturi kutura n'abantu abakazi ubundi teni batu niba tutekateka aho bwa nyuma bamanyine kutekateka abashije nibatarabya amamisho nicyo kigambo kirungi konka nitusima government ya NRM ubuzima yegerizeho kureba ngo umukazi yamwihanyima yamwiho mu kiyungo yamuto mu misho ahameza yo kutekatekeraho nicyo ri kurebera muri program ya government yona nerebeka ngo habaho umutemo gw'abakazi kebe parish development model kebe youth livelihood program kebe uwepu eji program nayo kuhereza abakazi sente mbene government ya NRM egerizeho kutuyo mu kiyungwe tuto mu misho no mu bwebembezi bwona na munonga hati nko buturugire imari rwa katano bo butwatera karuru ka NRM kuronda bembezi ba NRM bakandi bagira ngo akacika ka district ka NRM 30% ashemere ko hariho ki abakazi tutakija kugira akaciko k'abantu batanu kashanga hariho abashija bonga kandi na league zindi zona ukabana ureba hariho ba youth ababakazi ababishiki hariho abakazi mbeno government yo nitugisima abo kugezaho kutureto mu misho mbeno aho nicyo ndi kugambirira ngwita abakazi abanya Uganda kandi na munonga abanyesingiro nituyesimira mu ryecho kandi tugezaho kubaho kugira ngo bagira ngo eje nshonga yabe abakazi twirukangire tubase kubaho nambwe na kirece kitwaza kugira abakazi tube nitwe twaba binzi kugira n'abashija abo ko runako no rwitu twena kandi tubeho tujaguze tuyesimira mu ryecho eki government ya NRM eliyo netukorera honorable obuwaheruka mu studios tukabana tugamba hakari marathon muri Sinjo district ekwatenana n'ibyabacara kuzara ubwa hati twaza kureba ebyamagara mu district ya Isinjira byemerire bata ubwa hati buri obuija inamba twanturebera impango eyabacara abo kufa bundi bakuzara mu process ejo namuna n'umundi na nerindi hanga parts zinde zo mu ihanga ubwa hati byamagara kucira mununga ebyabacare bukwatene no kuzara byemerire bito mu district ubu wijo muri Sinjiro kuko wagamba tukatwinehe hururu iyo kubasa kusupportinga ninga kwirukangirira umukazi uri kuzara akajwa munonga nangwa kayikana kufa ninga kutunga bizibu byinji yarabo mu ryecho mbe n'abakazi twine bizibu binji na munongo mu kigambo cy'abagara twinera za kansa nyinje zikutukwata ezamabere zanginenda ezaburi kimwe mbe nitwe turi tinkumanye kunakubasa kucheka vulnerable nico cyatinde mirugambo mu nyankore kunka turi vulnerable akugira ngo endwara nyinji neze tukwata kandi zimwe nizirugo mu processes yitu hazamuye kuzara kureberera abana ushanga twihame bizibo byinji bikurwara konko mu hururejo tukahana tugezaho kureba ngo twatekaho buryo bwo kureba ngo mukazi kwa kuba yagire kizibo yazara akajwa munonga habe hariho kumwirukangirira ejo first aid beriho imibaze beriho ebujanja bibwona bube buriho umukazi ogwe babase kumutambira amagara kandi tugira ngo ebyo bintu byona biza ha health center for irwariro rya health center for kugira ngo umukazi kwa kuba yizire kuzara yagire kizibu nkecho mazima bashaho baroke kumwirukangirira mbe no mu rurejo tukaronde bikoze so ebyo kukubasa kwasa bashaho ngo base kutambira amagara gabakazi kandi hati nempamya kandi hati embere hindukire abo kuba tukagira ngo aba national medical stores abakutuhereze imibaze baba bagume barebeke ngo buri period ninga season niba kuba batebekanisize barebeke ngo imibaze yayikahirwariro kandi kutwarebire bumwe nekererwa bunde takwika twagira ngo itwe bamemba ba parliament mugume mutsindikire message ko kutwara road warod ngemibazi kuruga Kampala uri kutwara Isinjiro wayika ha district ya Isinjiro usindike message emibazi na isaho jineji najikwasa DHO ninga najikwata assistant we ijineza kuzo mu gombororeji neza kuzo mu gombororeji neza gombororeji mbene cyo tugerezeho kuchikuratirira cyangwa abamemba ba parliament emibazi ko ari kuika ha district nibatsindikira message tukimanya ko imibazi yija kandi kuyaza umumarwariro kugira ngo tubase kuyamba abantu bitu mbena ikindi kugambira of course harimo buzibazi bombuzo ubumwe imibazi nekerererwa ningo bundehwa period takayikiriye kurete ndijo konka kandi aho ndi kugambira hati ubuzima amarwariro gitu
na mnonga ga health center 4 na health center 3 imibazi erimu wabare munonga honorable Claire twagaruka aha women's day turire mbuhine bundi packages ezoyinire abacara ningasha abanyisingiro ababe bariho erizoba mwe hatito barija chayi turire kintu cha gas tongere tushobore no harabe na qualifying nyine kubanye neki bishi abwacumba bintu byono zota otabacara banje bayisingiro reka mbaretere gas so shami munyowe nkamemba wa parliament hali akacika kundi kushitamaho mu parliament kandi ubuciko bwe nuba butebekanisibwe okukuratirira enshonga zitari zimwe na zimwe mbene nyowe nkamemba wa parliament owakozireho munongo mu ministry y'ebyamizi nakugambira nibanyete wa mizi marungi mbene ukakora umukitongore mu ministry y'ebyamizi hamwe no kulinda obuhangwa kandi kunagira mu parliament naja ntakacika kandi kundi kubasa kutekatekeraho kukiro bundi bwone so mbene mu parliament nishitama akacika kuba kweta environment and natural resources committee of parliament akaciko ako nikakuratirira ebyamizi marungi kakuratirira ebyamashanyarazi kakuratirira ebyo kulinda obuhangwa kandi kagaruka kakuratirira ebyo bugiga bwo mu mataka nka minerals mbene ukushitama akacika ko nkajya nditinda akashitamireho busha ne kureba ngo akacika kakunashitamaho nagire kinayiyaho nagire kinihaho ekiragasira abanyesingiro mbene no muri yecho kavugana company bari kweta Save Tree Energies abakukora gasi eyo kutekesa rero muri yecho najante mbeno abantu abanyino kubanywana gatekwa kureba kutwagire kitwakoraho okuyamba omukazi wa isingiro nawe abase kutekesa gasi kandi mu kutekesa gasi omwe agireme ebirungi bingi habo kwa no manyo kutekesa enku umwika gwa burizobo omukazi okiciro omwana noteka omwika omundu omwika ogwe nikubasa kureta kizibu cyango munonga amagara g'omukazi ize ndwara zo mu kifuba za senyiga za burizoba za asthma kuguma no inhaling omwika burizoba nekizibu cyamani so ngira ntikatugezeho kucendeze kintecho tubase kusevinga amagara g'omucyara wa isingiro tubase kubahereza omugisha gwo kutunga gasi aha benche munonga kandi eri kubasikira buryomo kandi ekindi abantu batetesa gasi shamimi simanyisa ngo bacendeze kutema emiti balinda obuhangwa bacendeze kutekesa amakara gari kurwo mu miti kandi tukagira amakara utatemera emiti kandi watema emiti no bawasheshe byo buhangwa mbere najya ntikankwatanishe na government umuhururu yo kulinda byo buhangwa umuhururu yo kucendeza kutema emiti mbase kugira ngo abanyisingiro abacara abashija abana abo kuba buryo mu wena nateka tubase kugira ki kucendeza ekizibi cya kubasa kure kuzamagara gabo kiri kurakubira umumwika mbeno twaleta gasejo aha bei eri kubasira buryomwe kora tuhereza umugisha nacyo tuza kucengera kucishoborora tugambira abantu gaseji kubaragitunge kare hati katugende wa Save Tree Energy Limited twantendo tushobore numukora kicenyene itwe aba Save Tree Energy Limited ni to supplyinga ni to distributinga gas om Uganda yona Save Tree Energy Limited neshomesa abantu okukozesa gas abo kuba abantu abingi to kugira ngo tibine sente chonka ni batina gas ni bamutina kumukozi nico kureba tukarugayo twatandika kubashomesa enkozesa ya gasi nico kurebera na honorable akatureba mu ekintu yija ya turonda a offices yitu yatikaho yagira ngo twenda nayenda abantu be yabayisingiro twongere kubashomesa enkozesa ya gasi abo kuba gas to kugira ngo neteka no kuteka konka gasi no basa kugitekesa omuka kandi omarugi cause some business ariho na nejo gas for production no basa kugikozesa omuka omarugi cause na business twine byoma ebikozesa gasi ebikusika chapati ebikusika chipsi twine cyome cyukose enyama because gas beyond ata abanya-Uganda kurugera economic conditions zite twant turam gases kanisichera kwa expensive mukoze mutakureba mba at least umunya-Uganda ariyo kwenke isingiro omucharo wa charo ya affording gas hati gasi yes abamwe ni bamanyangu eri expensive chonka that ejo ni mindset y'abantu gas okutaza ahamwe to kugira ngo neye bay ni mindset abo kuba for example mu Uganda tuyina abantu abokozesa smartphone 30
13 million plus bona abo koza gas tukwikana miliyoni emwe mu Uganda chonka smartphone ejo buri zobo muntu natahe 15 plus data airtime obwe esimu tine cyo kare communication chonko bulamu tine cyo kugita hombulamu health wise yes eje omuntu yakoze 15 ni mtwari 15 kwezi chonka gasi okujuri feelinga ne mtwari 5 na bumorus no basa kuchange irinka mtware na enane cheka nichirujira beyere mukatari hati to ntshaba banya Uganda ot gasi to kujangu ne bay ntubasa kugisevingira akasento kataru baju kandi amakara na hatesha ho nibajugure mtwaro 18 ahari 10 yes ekindi nano kurekera kushare miti abanyayisingiro ntubashaba mugure gaseji murekeraho koza makara nano okuteme miti teche senku alright katugaruke owa honorable wagamba gasi kandi njane kintu kino njabo kataza kurenka setting yitu yebyaro mukazi yo ino mwana warwo musiriza kushenye kumanya ebizu bine bikwabirumu mwene hatu wajota outri abakazi mureke kubona abonana nenko bo muri umuntu mushishe byo buhangwa reka mbahereze gas eje gas ntuza kontu gitunga tuta akasente mikingana chi nyine kubanyene chi cyandi ko kugira ngo qualify ngabo kandi tabambara turace kujisingira abo kano shariye bonire byonko tubanze twagira abanyisingiro konka nko kuyaga mbogo ninga mwe nko kumuri kumanya isingiro tury'abahinji ibitoke abahinji bo rutoke tukazo mu rutoke ngoze kushenya mengo ngo zibone nizibura bayidabona nekizibu kiri serious munonga enku umuri isingiro nekizibu hata banda bine itaka litarimu ntoke hati bakasiba za famu zabo umuntu basibire famu ye noza kurabanga yo kuza kwihamuruko it is very serious konka abakazi nitubonabona muno kandi nomanya aharurengo rweka n'ubusunazwa abo mukazi kuteka umushija nabatakwenda kumanya naenda aije ashanga ibyo kurya byahire birya hameza byabutahire niyo muhundano yo mumaka etakwa mwenda netakwa mbene ngira nti ekintu eki gas noreba abantu bingi nibajangwe expensive konka tere expensive abo kwenshaho y'amakara kandi ko muri singiro bagiguze mitwaro 8 mitwari 10-12 amakara marungi nogira mitwari 12 konka gaseji wagikozesa nobasa kubasa no kusavinga no kukira waza kurondenga kunoza kuzirondaniza kuburira waza kugura nogura konka kandi zikurete ibikindi kizibe kitwagamba kikurete mika konka mbene najanti kankwatanise ne kitongoreke base kuyamba okuhweraho munyisingiro abase kutunga gas beyinje umuntu gwo kubanza rero yaba naye yongereraho nabwe neje kubetari bey impango munonga abo kwambashabire bigure na store muri singiro uragure gas akozese yahwamo abase kuza umwanya guri hihi ubwo kuguraho gas jompa so mbene hariho gas ya kilo umukaga ya kilo umukaga open market negure mitwari 16 gas ya kilo umukaga niba yine n'amahega gaye konka mbwe nkwatanisije n'ekitongole cya Save Tree Gas kandi nkwatanisize n'abandi banywani banje hariho banywani banje bunashomere nabo nibakora mu World Bank mu Environment Affairs njanti mu nkwatireho mu nyongerereho tubase kucendeze bei ya gaseje turebeke ngo umunyisingiro wena yaje basa mbene ejo gas ye mitwari 16 tenda kugihera abanyisingiro aha mitwari 3 n'ekicweka yes eshatu n'ecweka mitwari 3 n'ekicweka nitwenda ngo ebasikire buryomo rero kandi hatikora gikozese kahwamo waba noza kongeramo ku refiling mugenda ne mitwari 5 yonka bakongera kandi mene gas ya kilo mukaga nibasa kumazo ukwezi kirjiro ko rabe no gitekaho ngene roba wa saving abo kwenshaho ye mitwari 10 ye mitwari 12 ukagura gas ye mitwari 5 ubuzima no wa saving achango no wa saving haza hariho nezindi za kilo gas ya kilo 12 open market negura mitwaro nkana 5 azejo gas tugiteririreho n'amahega gayo amahega 2 kandi waza kugagura umukatari nawe n'imitwaro 15 niyo package yone kabiri negura imitwaro nkankaga konka nkwatanisize na World Bank nanye nayongeraho na Save Tree yasharaho twabasa kucendeza tugikore affordable umnyisingira base kugitunga aha mitwari 17 mbene ico turi kuza kuchikora nyencha kare honka
konka nyine kiroto cyo kugira ngo buri mwaka ngume mpereze gasi ziri kwingana 20,000 buri mwaka kugira ngo tubase kugumana nicyendezaho imyaka y'ijana igenda mu misho ubundi tukaba twacendereze ebizibe ebyo ebitwa twagambire bikureta umwika mbweno konka nyenchakare kurije kugura gasi yawe uba waende ya kiri 12 uba waende ya kiri 6 za kushaba ngo ije nendanga muntu yawe ije nendanga muntu yawe orete sente na nendanga muntu yawe rero tubase kukwereza gasi ejo alright wewe mnonga kandi iwe wa save tree na nyenda kumanya age project na niwe honorable neza kuba sustainability umuntu naza kwa na haro refilling stations abukataro kumpa gasi nkajukozesa kandi ati nabo nkajibika bukateneho ku refillingira ntuza kuba tukora tutakugira ngo mundi yaho tubase ku accessinga services ezo hati omuyisingiro twigwireho store eya save tree abantu where they will come and refill eruho store tugitireho kandi company yitu eri mu Uganda yona na no muntu yafuruka karugo mu isingiro nabasa kugishaga ahantu hona yes kandi okwegesa mwatanche kwegesa abantu abukati mubundi nk'abantu abo mu byaro umuntu atakumakoza gasi ati mutironte kateka ciyo kujamba at least wajitunga kandi yayega kujukozesa kandi yakora umuntu mu gushemerera twine team ntwegesa twatanchire kuraba mutukubegesa yes tanchire yesterday kwegesa abantu na nairizoba turi muntu begesa na nyencha kare ntukuchera tugume akubite tukubasa guzo muntu ekintu tabandize kumushomesa kugikosa abo kuba yes gas ninungi chonka eri dangerous water kumanya kugikosa no ino okuje njeresereza okamaya no kugikosa na no kugerinda yes so ntubegesa ntukubegesa na nabarabe bine buzo ntwaturiho we have a very big team yes alright honorable tomorrow is a big day to expecting echiyo yirebya oyiro gasi ebindi nebiciye by'abantu bashemeye kubana ba looking forward to ayizoberi yanyechakane shami muwe bari kibuze echo kuko nana kugambire mu nyine kiroto ningashe kitekateke cyo kugira ngo buri mwaka mbanze kwereza abanyesingiro gasi zikwika nke 12 mbe no muri echo ntandikireho initiative yinyesire isingiro clean cooking initiative initiative ejo umudeni mukuru kwarije nyencyakare amukuru twamazire kumushaba ngo agironching agitongoze agisupporting kandi agitongoze kugira ngo buri mwaka tubase kurabiro mu ryecho isingiro clean cooking initiative tubase kongera kwereza abantu gasi aha beyinje erabasikire buryomwe abanyisingiro twena tukabasa kuganyirwamo mbe nizo bari kuri umunonga twaza kujaguze kiro kikuru cy'abacara umugeni mukuru ni Western First Lady Mama Janet Kataha Museveni kandi ico cyaza kuba hecho aturonchingire initiative ejo mbenu tujaguze tushemererwe nk'abacara umurisingiro twena abantu bona twamazire kubeta opinion leaders abebembezi bona bamadina baci mbenu twenda kusiba turyo muco kujaguza no kushemererwa nyenchakare alright nindeba ubudashika bwitu wagenda nobuhayo nyabo bugambo bwawe bwamuhebe nyoye niza kwebaza munonga TV West okutuchaza umurimbara umurisingiro ntwebaza Honorable Claire. By the way, Honorable Claire, she's a very different person. Yes. No wenja urumunonga abanyayisingiro mwena twabakowora twabeta mwena mwije nyenchakare gasi nza kubazuruho Honorable Claire mumurebe samisho gembabazi no mukazi wenja uro echichi yakora no Ugandan has done it on liba MPs do you know what koziri kugira ngo abantu kamba kwatireho bashashureze sentenche kade chindi akachuzinga company yo munya Uganda okwa there are very many companies is there around but akatugambira ndi passionate munonga a companies z'abanya Uganda ntwenda nimwe mu rugeyo
mubenka abandi ezempango ezaba foreigners. Yes, ntwebaza munongo mutima gweye. She's so patriotic, she's so real. Aho kubanyewe yes ndimo ningambo runyankore cyonka ndi umuganda. So someone can nabasa kwebuza how I'm learning runyankore from her by the way. Yes, cyonka mwebare munonga tomorrow abanyayisingiro mwena mwije achahi cha district ntuza kuba turiho ntuza kuba savinga mwena. All right, bari munonga kandi honorable witu bwambo bwitu bwa maheru abanyisinjiro no basigira butumwaci. Abanyisinjiro cyatresera hamunonga no kugira ngo tubete tongere kubijusa kutwine kiro kikuru cyango cyo kujaguza ecyabacyara kandi na munonga ukubagambira ngo twine umugenyi mukuru wo mutano umucyara wa president yamazire kutwikiriza kwari munayija twatangiye kutebekana isoko kumwakira mbene nkija kuba kibi munonga umucyara wa president yija buzima akashanga hariho abantu embarwa kandi abanyisinzo nitukunda NRM nitukunda president Museveni nitukunda bwebembezi bona bwa NRM mbene nkenda nko arije abase kukireba acetegereza mbene yatira umuhanda karugo ko buzima abanyisinzo mugije mukwatanise nabebembezi ba isinziro twena twakire umucyara wa president ahamukorogo kandi necyagas mwachurira tu promoting radio social media abantu mwe namwije habo kubizo bari yanyencha kare gas ere affordable ne basikira buryomwe turi kurabira isinziro clean cooking initiative yintandikireho habwo bujunanizwa bwanje nko muntu kandi abanyisinziro nyenda kubagambira ekintu ekinchikozira mu kwekundira kwanje tino wantumire tino wanjimbire kunkankagira nti nanyengire kinakoraho ecyo kubasa kuhindura ahamagara go mucara omuri sinjiro mbenu ni mbeta twadizira mu gishogu aba save tree bayikirize kwatanisa nitwe nije mubeho kandi mubase kutunga umugisha ugo kutwara gaseje mwe bari munonga katurebe kutwabugana nyencha kare kandi aba TV West buzima mwe mwije imanyani muza kuba muri ho muri kwato mukora TV kunkanze nda mbe muri ho nimwe mutungo mutshambwe nungiwe shanimwe ni nabanda baryaha abatu yandire ku promoting ekintu ekimpa twatwagire ngo isinzo ntuza kuhereza abantu gasa bina identity card ya isinzo kunka kandi ntuza kwita merisho aba TV West abatu yandire ku promoting nije nimwe tubaherezeho gasa. All right, bari munonga honorable Claire ubwo yabari honorable Claire Mugumya kandogu ne MP wabacara abisinjiro bitu no kutwayeruka isinjiro mukatwataje munato bwagamba cyagasi aho kugenda nimpareba kandi mutise abacara bona abisinjiro izo bari yanyencha kare muzeho achayi district mubase kwa party yo mukorogu mu bundi nawe honorable akareba ebintu ebukubategansa ayonjere kubukoraho turebere ibintu by'amizi by'amashanyarazi yo kwaramo nabukoraho nanebinde biri mu makagito bunde bimwe bitegansa kabacara ejo niyo platform nunji twakubasa kumugambiraho ebukututegansa then turebe na nente kateka za government zirizita mu kutungura abacara koko yagamba umujenyi mukuru naza kwari first lady Janet Kataha Museveni mbwene mutakapita politics mwije mushemerere nizo baryanyu kandi honorable Claire Mugumya yabaretera program ya sisimka ekiri mune gendo misho tuchikwinire binji manika tuzomuka muno kache mudakaruga. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee.
crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebiko Nambarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Manyanze Sebagala Julius era Chengera tunda spare ebintu bya ddala kunyiga star 278 ashi ne bandetera obwezeze emyaka 18 ne ngamba yes ne bandetera details nonda ku Powerball ya no solo lokono ka message gakajja oli kubamu kuba big winner ne ngamba kituufu banedda ngendo kuba ku namba zaabwe bangamba mpangudde nawulira wesanyu ne ngamba bandayi Amayaka message okujja ku simu gakaliko milioni 28 engamba ebyo bintu bya ddala ndi wano bulambu bwange bukyuse abali eyo nayo namba kuutira bonna abali eyo mwettanire Powerball. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Ori mukuru w'ishomero rya seniya ningo inishomero noyenda kwejumbira omumpaka sokurinde by'obuhangwa TV West yakuretera mu gishoko hangaho byeshongoro emizano nareshe bitebyo ebyo kukwata kurinde by'obuhangwa na theme Conserving the Environment for Better Generations. TV West neija kuba nekwata ebyo bihangirweho kandi bitahambeho zayo n'aha mikutu yayo iyakanyabwenje ishomero rasinje omukuhangahangaho ibija kwihangurira enomero iguga okwegita umumpakizi tukira office zit omurembo rwambara ahari Stanley Road obutarenza ebiro 10 byo kweza kwa muganga. TV West nehinda. It's time for the main event. This is incredible. Now on it now. Oh yes. He has written it. And the dream lives on. I cannot believe it. Stay connected to DSTV this April and May and get all the football finals you want. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okuhikandira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorhererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa omu mubiri gwe obu nibwo obumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omurro orohererwa ha mubiri okuhamani omagara gona na n'okuzimba enturugunyo okuntu kubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okuhikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okeberwe kikahambwa kuba ino oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oyina obubonero bwa mpox gumona abo mu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aharitezo gwokubukwatwa wakureba ninga okateekateeka ng'omuntu ayina oburwaire bwa mpox tera ha namba etari yokushashurira sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities.
The search for Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. Kuruka mwana wetu omukavu murako ninyesigangu banywani banje abacara umucweka cyaho na rebo wargaha mwaza kwekoramo umurimo inshongo kwasa kuzitwara jo mishongo kuzishemerire mubabanye nihanga yimutura abwecesho biyone yimurukora ihanga numba mwarihirka numba mwaritere nture nabwo cyo ntubendeza ebirungi byonka mukama abase okubakorese bishemire Hano celebrating amazoba nkaga mube mwine nshonga bwenti no celebrating kanda hariye byina mutere yo tochi mushitame mwetereze mugende jo misho mwegitombe bina by'abacara Mothers Union manyabiha byo nebyo nibikuretera hiwa wahabira ubundi wahabuka wagaruka mustari eka yawe gumaho abana bawo bakoraje mushija wakonda embera ibasagaruka omunteko ntugambira abahansi ngo nabahiguru bahurure twagama becweke cyo bonkana nabandi nitwe twekwatemu charite na ayebare Jemima inclusive so ntugamba nk'umuhurure nitwe turabo kuba no kwera byahoro wawe no kwetera kahi tureke kusitama umuko bundi tukategereza ngo ibintu bitwikeho na programs za government zirimo zigenda misho tongere kure mutwazeje mbere mu kabacara rosente z'abacara hariho reason what government yajata ahead center reka tusereze abacara so programs nkezo zijo mutuceka citu tuzejumbiremo then hamwe na leadership positions ubuciko bw'abacara turebeka mba at least twabwejumbiramo tubase kugirira ka tubase abo kandi tukumanya ebiruku tuteganisa program ya sisimka ekirimo tugendo mission twisa aba budget boutique iwori omucara ori omwana w'omushi noenda kujwara okarebe kaje nokora mu office ori muno ogendo mu mbaga ori muno ogendo mu leisure time noenda kuri akasente kawe byona babukuinire bags bicintu cyone chikwatine na nendebeka ninga sinjwara eyo mucara no mwana w'omushi byona babyine nasa kwashanga mbaguto street opposite Central Market wata mchukubaho noza kwanore chapa changu budget boutique bamaze kora shopping ebiteteyi cargo pants t-shirts bags nunji party dresses leather jackets ngambe chendeke checked shirts byana babyine bitiwe no bakujyangu no basana kubatera rasimu yabo kandi noti mushanje noti ibiri ashatu nemwe anani eshatu ashatu ni ibiri ozeyo buri mwenda gona guruye beine basikayi w'umushubuzi noenda kuteka ibintu by'amano muduka yawe abantu bakagumana bija nibagorana bashobora ironda babaje boutique abase kusupplyinga aha bay enonje munonga kandi no bakutujweka to ya TV West buri mucara wena ningasho mushwena ningasho mukazi wena okureba TV West kushira mu programs za sisimuka agachenjire agihangwe nibo bakutujweka mbone ronda babaje boutique hano ya umurimbara bakujwece orebekeje twina kivuro cy'amana munonga ekiri mutiba umurimbara ahari Acacia Country Inn itweta forma Kosia kariya wachi kamera ha Green Park har gutoro rwantari hato chikameraho deno mishaho kace noho hari omwanyogu ogwa Acacia Country Inn
batirayo ekibesere Acacia Festival kandi haza kuba hari abeshongoza abarungi bonka abarungi bonka abo mukwenda kureba okuba kukore byafayo kuba jwireje okuba kweshongora je kandi no kutwara music industry yo misho haza kuba hari empangare yitu Vinka neja kubirwaho nza kwa twine Regi tuja kwa twine T-Pole tuja kwa twine Truth 256 hariyo Posha Uganda, then hariyo Kata Vibes and Low Wine abo bona nabeshongozi na nabandi binja buntakagamba bwakirekache, and of course our dearest MCs kanda bachitire bakachiho mchitire saba bakachito mchindi MC Kacheche, twine Banks, twine Natty J, twine Jose, twine Burger, twine Rithan, bona abo baryaho nibija kwandi batebekanisa okurebeka ngu mwahurraje mwashemererwa wahurraniwe wahika hakasente kawe kene kubana kakora okutahamu ordinary no mutwaro then VIP is just 30k ninga shemtware eshatu, then tables twine ya 500 na ne ya 1 million twara 5 na million hati kiriya bwawe okuronda ahora yanguhirwe kandi bakugira ngo nibisha kubana batandika kare abo cyo toyine kucererwa bitu mbajyango wano ndakureservinga table yawe ningano ndagura ticket ningano ndakumanye birukogaho no basafutera hasi mweze zinaza kushomera nabwa nyuma obase kubegitaho je no tumushanje 5 2 nkaga na mwenda anana munana ashatu na mwenda ejo ni Airtel, then twaza MTN no tumushanje 8 mukaga inshanju 2 mukaga nkaga ni 5 Acacia Festival ebro mshanju byo kwa mukaga omwaka ogo that is next weekend ahabwenti no ferwa kukolesa ka sente kawo karya ukashemererwa ukareba habaronje nkaba icyo naco kagendero kazakindi kandi za branch of course ne zibazere corporate events mboye no takaje tunyati nkoda bintu byakavuyo bintu byabantu binja amatawo kabariyo kwenu baba bari smart so yetebekanise niyo base kuba part of this event ozeyo chakaruri ka sente kawe umbusinje bitu twisa na Sting chine cyo kunywa chamani mununga cyo kunywa chine energy drink omuntu nasa kutata tunywa tinkunywa maro tinkwenda kubinywa gatumara just an energy drink neza kuhereza mani obase kutambuza je emirimo yawe amagaraga ugagira mani ugumumwe no yinamano ryo mu vibe byo kushanga bundi we mukotine mani to kwehura jo bugara no yebuzo ko arakore Sting yo yizire kuyamba ahari eco bitu bamama bitu abo kuboshanga oyinenda tukabura ngo munde cyo kunywa kechi wacerekire amane nigabasa kuba minjo mundi gateganise nko mwana naniwe embere yitukubatura umuto watu inenda no mujimanya konkiwa handi twabasigara no basa kwirukanga ahaduka hekwerire rihihiniwe base kutunga castinga ka ukanywe ogiramani okoreje emirumo yawe kandi koko nagamba ni energy drink non alcoholic so nchimanyisa bundi nitonka bumwe edine zimwe obunde zo kushangaza tuzebera kunywa amara konka casting ne te alcoholic drink ntubasakana chene mtwari zeriali tamarwa chendo ganywe ko nkoro kweteka teka ho ukawanywa minji no losing sense losing sobriety utandika kutebye enama tandika gambe batakutuma enabwa kutegana sabakarwana ekitomi kikaka lerwe no butakabuka kuka you have to drink responsibly echo kunywa cha energy drink echi cho non alcoholic tikurete ebyo bizibe byo twanture babwa marwa banywani bitaba Swift Initiatives Limited abantu bakore myoreke kwingana hibwa kasheshera everywhere in Uganda batemba bashuma bazoku this time around bari yaho ururenje rwisoba na mnongo murembo rwito rwambarira umwere ko ngwisha kubaguruka cheka okutandika ndebira na mushanje byo kwa mukaga okwoga onsira kumara wiki yona turyo ko tugumikire nabwo eco wanonda kwehandikisa ukatwara yeco kwenda koreka abantu bona bari muri Uganda bari mu East Africa esumuzizo ha screen nyena ngo koporeho je odhandike otere as are as possible ahubwo kwa mukaga twaza kutandika kandi oza kushanga byakusigire mwene basa kwehandikisa nabo
otworeke cye cyo kunywa cyo gukora otworeke je mcheka otworeke byo bitukuru otworeke byo mebyo gukora abamwe ndebere mutantire kore nyonyi n'amamotoka n'ebindi remba baskurini yawe koporora heda chikejeji mbona tworeke cyo ine mwenti bironda tukumaho aho kubishanga konka atogomore kubarundana twabashanga yo tubiha amasomo rebitantana tuvaguraho direntasi yakande kintu cyawe kimanywa abona ba Swift Initiatives Limited ndebesha zitu zagenda neswayo konka ntukwisanga program ya sisimuka echirimo negendo misho nko bwa hati twaza kuzumuka mu murokace tumutuza kwegita aho muzayibisisi no abasa kushemeza okusashaha ishatu zakasheshe mutakarga TV West. akashanshara cyakamuzaye ibisinsino nakakushyibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment.